Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasam Kamti Veteran Cup Arhajar Apulai kan sedang nok shen ni kajing ko football nak menta ki ba South Host nem sheneng. Kani ka konhuan kalapin bana bagi nong shementa ki di ban sam khat du iki form ha ka khat santrik unai lur Arhajar Apulai. Badia ka screening en penlong ha ka khat phra khat khandai bat ka arpau tarik jo ni uju hi ubnai. Bat ha ka ju ko por ki dei ban wan rai kot kisla ban pentik kana yak snem ka jongki. Ka konhuan kalapin tepru bakan penlong ki kajing ko final tang ha kisni shuti. Play fi borok nakalian kasam kamti ni pedang soba yang ipi sa isin kiri football balimba kani ka kerwa ikwa pentip shapi ba kasam kamti veteran cup min saya sedang nak share ni ba last day bersama di forms kani khasan tarik September mentau benai ba ka screening players ini khapra khandai ba aku tarik de hakapor ba pi one screening nak kerpa ipi ba fight players between ra iki original adaka iki original epic ke jompi begin yo ban verify age ke jompi the fixtures kumangilia ya tu kasam kamti independent cup kasam kamti republic cup mana ni in kharo di baro representatives jompi teams begini player dah tu ka draw floods tu khalai mesel kenapa fixtures kenapa kenapa tournament kan ya ben ya nanti the games begin pelong ni tournament kendai kita akan sini cuti pada ki sini saja nomor ingin scam bagi di romba yang mana dia akan di tournament ki dan school duty ke jongki nama taki kod berkunjuru office duty ke jongki ki bagi try kata try kamu jom ni ke jo te bagian ala ki players ki romba bagi dia akan dia akan mesti berkeluar te ki games begin buat kendai kita akan sini saja pada ki sini cuti boleh sebut